Il-ħolma ta' Joe Abela, żejtuni illi emigra lejn l-Awstralja fl-1963 se ssir realtà. Għalkemm miet 7 xhur ilu kawża tal-kanċer, bintu Janice Abela Crompton rat kif tagħmel dak illi xtaq missiera li jsir. Dad always spoke about an orphanage whereby the nuns helped raise children who had been abandoned or otherwise by their parents, and they devoted their time and efforts into raising these kids to give them the best start in life that they possibly could have. After Dad's passing, it then came to my attention that the orphanage wasn't in existence as an orphanage anymore. So I started looking at different avenues on how to make the difference he wanted to make in Zaytoun by helping. One News tkellem ma' Janice ftit sigħat biss wara li ġiet Malta l-ftit jiem sabiex tippreżenta donazzjoni ta' ftit iktar minn 25,000 euro lill-Kunsill Lokali taż-Żejtun sabiex tinxtara l-amara u tagħmir ieħor għaċ-ċentru ta' matul il-jum għat-tfal fil-ġnien ta' San Girgor. Il-ħsieb ewlieni tal-Kunsill huwa li jkompli jsaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-komunità taż-Żejtun. Irnexxielna illi l-binja illestuha issa hija kompluta, però kien jonqos ukoll naturalment il-amara, speċjalment daycare center għat-tfal. Irid ikun attrezzat kif suppost. Joe Abela kien emigra lejn l-Awstralja fejn kien magħruf ferm fil-qasam tal-volontarjat. Ix-xewqa aħħarija tiegħu kienet illi jgħin mod konkret proġett soċjali b'risq iżwieten. Wara l-preżentazzjoni ta' donazzjoni lis-Sindku taż-Żejtun Joe Attard, Janice flimkien mal-Viċi Sindku Joan Aġus li hija l-moħħ wara dan il-proġett żaru l-binja li se tilqa' fiha ċ-ċentru ta' matul il-jum għat-tfal.